Naragsak mi nga awateng ka itilakbay abroad TV, no agregat ka, laglagi ipem. Ada ti bendisyon ken ayat ni Apo para ken ka, daytoy ti balay amang iparik na ti ayat ni Dios. Naragsak mi nga awateng ka itilakbay abroad TV, iti tunggal sarsarita ken ayat agbirok tayo itital na ken pagnamnama nga ipapaay ni Apo Dios umay ka agipateg tayo ti panagbiag anapno iti ragsak ken panagyaman. Nakadalos ka din? Taday tala cellphone tin into naram. Ay, nalpasan. Senyora. Ay, ada ka di pa ipaaramid mo? Saan mo nadamagan kanyak? Noan niya ti sumarunong aramidam. Ado ti matrabaho no iwaras mo dagita matam. Ay, panawan ka pa'y senyora. Mapanak ije kusina. Apay nga ije kusina ti papanam? Kat saan pa'y nga oras ti panagluto? Ingka ka di agkalong? Ay, saan mo't, madam? Inakagdalos. Kunam anak kadalos ka itay. Ita, kunam nga ingka agdalos. Da kayo kit di akatulong. Di yu ammo ti araramidan yu. Sakit kayo iti ulo. Ha? Ay, sige madam inakon. Ingkay baga kadiki ko tarumwar kamin. Isagananan tay lugan. Palubusan da kun nanang. Ada kadwak amapan ije Manila. Saan ka di nga imbaga ni tatang mo delikado ije Manila? Ado ti madamdamag ama isagsagmak ijay. Saan mat nga amin, nanang? Alan tapno makaurnongak iti pagadal ko. Abangan no makatumpong ka iti saan anasaya at nga amo. Saan mat siguro, nanang? No dito'y ko laaway, awan nasaya at amasakbayak. Apay ko mga awan tinasaya at amasakbayam ditoy. Sanak ama kaadal, no dito yaklaang nanang. Ado tirimbang ay ditoy asaan anak kaadal. Anusam laangan ditoy anak ko. No mapanilija ija Manila, sumurotak. Da kayon ti mangibaga ka ni tatang, nanang. Pinalubusan ka nomat ni nanang ni Giselle anapan ije Manila, tatang. Anya, napan ije Manila ti kabsat mo? Day tamat ti damag ko dita paradaan. Napanan ni nanang mo. Apay pinalubusan na. Diyak amo no apay pinalubusan na nagpa-Manila. Idi pa'y nga imbaga nga awan ti mapan ijay. Tado ti may sagsagmak. Ay, maalala na no maisagmak, taipilit na ti kayat na. Diyak kayat nga da maisagmak kada kayo. Iswasan ka nga agsaw iti kasta. Ay natatang, awan papanan na, tanapan ngamin adiyo pinalubusan. Imbag ta simmangpat ka, si kaabak-bakatan. Apay pinalubusan ti anak mo anapan ije Manila. Saan ko kumaapalubusan ngam nagpakpakaase. Kaya't na makaurnong iti pagadal na. Ay, imbis ang makaurnong, amangan no maisagmakpay. Ay, saan mo't siguro lakay? Ikararag ko ti panakailisi na iti saan anasaya at apagtang. May mayat ti agsakbay, amang liklik iti pakaisagmakam. Ngam ti agbasak-basak. Bareng makaurnong iti pagadal na ako nana. Ay na, adala mapasamak kan kuana. Ay na, pagtimugan kayo adwa. Ay saan kumamot alakay? Saan kumamot ang maisagmak di anak ta? Ay na, adala mapasamak kan kuana kunak manen. Makaraman kayo! Nabambanog ni tatang mo. Impasabat mo kit din ti may papan ka ni Giselle. Rumbang lang, nanang. Kaya't kumati makadanon ije Manila. Ngam isukit din tim mo na. Nasakit tinakam mo. Tasaan asikatiin mo na nakadanon? Eso nga indanon mo adagos ka ni tatang mo. Ti papanaw di kabsat mo. Kaslakas na, nanang. Sales girl ka lang arudan ije ili. Apalampay lang di kabsat mo. Gapo iti aapal mo. Iso ang nagipulong ka adagos ka ni tatang mo. Hay, adda kumamit kadwa, ta sumuro takmat ije Manila. Iparit lang arud ni tatang yon. Apay amapan ka pay laang. Apay nga rod pinalubusan nyo ngayon ni Giselle. Ada na saya at aplano di kabsat mo. Nanang, saan ka di anasaya at matigandat ko? Ti plano ti kabsat mo, katapno makaurnong. Tapno makaadal. Ti plano mat, kat sa balay. Tapno makasara ka iti mga sawakan ka.
tapno makalungaw kay tirigat. Dakas kandiday na atarigagay ko, nanang. Kayat ko, ti bumaknang. Si kakaditi inrekomenda ni Lydia akatulong ti amiga. Wan apo, siyak ni Giselle. Jak kaya ti apo nga awag mo kanyak. Madam, wano senyora ti kayat ko. Ay, sorry, madam. Ti kayat ko akatulong, kat saan masapol nga ibagbagak ti araramiden na. Nang runa, no ada ni Jobert nga anak ko. Pagsirbyan nyo analaing, yawat yo amin na masapol na. Ayan ka diti anak kiyo, madam. Danda ni sumangpat nga agapoy ti Amerika. Ada katulong ditoy, ngam gaputa sumangpat ti anak ko, isa ang mga laki ti para si kaso ko na. Maaramid mo ka diti trabaho, Ikagumaak, madam. ngam ni. Aday tsuram. Ngam, ha, agat lugnak ka, tanaggapo kay ti away, ha? Jak kaya takanayon ka nga umasidag iti anak ko. Nawatam? At saan ka di ako nam nga iso ti pagserbiak, madam? Kasano ajak umasidagkan ko, ana? Ha! Kalpasana maitad mo dagiti masapsapol na. Panawa mon! Saan mo nga ibantay ti bagim kwa na? Danga! Nalawag, ha? Umay ka kano, tay surok kan ka ti sileta, kuna ni madam. Ay, siya gayam ni Sonya. Anya mat tinagan mo? Siyakmat ni Giselle, manang. Ay, saan ko maakatulong ti trabaho asinerkam? Nagartista ka kuma, na nagpintas ka. Nalabas ka mat, manang. Narigat samat ti sumrak nga artista, no awan ti mang tulong kan ka. Sa bagay matkit di, ah? Ang bagay mo, ti agbalin nga artista, tanapintas ka. Kasla saan ka at taga-away? Apay nga da kayo pa'y lang dito'y salas. Sonya, saan ka di nga imbagak nga itulod mo yung seledyo? Surwam ka dagiti rumba nga madalusan dito yung nagti mansyon. Ay, ungon madam, mapang kami. Naungat ka din ni madam, manang? Kas nakita mo, kas la machine gun tingiwat na no agbusingar. Kabutbutang nga rod no kasta, manang. Ngam saan mo't kit ding agkabel. Iso anong madama ti sermon, dumngag kalaang, tamalpas tumatlaang agngiwat-ngiwat. Kastoy gayam ti biyag ti katulong. Wen ay, ita ka di lang ang mapadasam ti agkatulong. Uwan, manang. Kayat ko ti makaurnong iti pagadal ko. May mayat samot, no serbidora, wano agla ko kumati sinerkam at trabaho. Apay nga rod asika, manang. Katulong mat ti sinerkam. Ay, no kasla kumakan kakapintas, ay kat saan akatulong ati trabaho? Tingamin serbedora kan agla ko. Agabang pailaang iti silid apagyanan na, manang. Nangina ti abang dito'y syudad. Wow! Ada prinsesa nga agsagsagat iti mansyon. Sika ka din ni sir? Rumbang ka di nga awagan na kiti, sir. Makita mo ti ugam ko. Ha? Apay ka din nagitatulbag, sir? Siyak ti manager dagiti tulbak dito yung mansyon. Asino ka kadimat? Manager ti tulbag? Saan asika ni senyorito? Mabalin mat nga awagan na kiti senyorito. Agkakaingas kami ngamin kini sir. Ay, Kiko! Ma'am. Anya ti kukuam dito'y salas. Ingkay sa gana tilugan. Tarumwarta. Intasabdan ti anak ko iti airport. Wen, madam. Mapan ko di sagana tilugan. Makapasurun ka, driver! Asino ka din ni Kiko, manang? Kunana itay a manager ka no ti tulbag dito'y mansyon. Iso ti driver ditoy. Kasjay na day aki ko.
Ag feeling boss no kwa. Kunak itay no iso ti anak ni madam. Kuna na ngamin nga kakaingas da ka no. Anyang hagkakaingas. Amangan no natataer pa'y titarakan ni boss abakas ngam isaw. Nalabas man tay bagam anatata ti bakas ngam ni Kiko. Agpay sumat. Kaslamat pinuuran akarag ni Kiko. Ha? Apay nga ibaga makasla pinuuran akarag manang. Di mo ka di makita dya kudil na. Kasla naksat akudil ti karag. Sapay binurtong tirupa na. Apay akasla daguram kan kwa na manang. Masurunak laang. Tay di binasted ko. Kuna nakit din apagan anunak kanaw kat nalaadak. Apag husto ti oras nga isasangpot mi iho. Husto mo ta kasangsangpot mo. Isang nga inchat ko kan ka. Noon niya nga oras ti isasangpat ko. Tapnosan kay amasapa nga umay. Makapasikur nga minti aguray. Imbag ta saan unay ana traffic iho. Intay nga rodan mama. Mailiwak mo tin mansion. Nabayagan siyak nag-awid jay. Sige iho. Intayon, nakasagana mo tilugan. Mama, ni ka di manong Kiko ti driver mo? Wan iho. Nakita natan. Yagnan dito'y tilugan. Awanan ti isuot ko ang nalabaan akaws ko. Api ngamin api nalubusan nyo ni Giselle. Apay, iso kadilaang ti makamo nga aglaba. No siyak, makumi ko makamang tultulong kanitatang mo jibang kagkantalaw. Awan lakot nga rod ang laba itilupot ko. Day, ano sa mo na nga ilaba talupot mo? Ta isa mirak mo't alabaan ti lupot mi kanitatang mo. Ay nananang, amuyong mat nga da trabaho. Kasanuak ngay ang makalaba. Sigudom gamin no sumangpot ka iti malam, labaan mo, tapno saan ang maurnong timurong mo. Ay, masurunak iti dayjay a Giselle. Intarayan na ti trabaho na ditoy. Kasanaw, no adda dito'y di adem, ipadudon mo amin kankwa na ti trabaho dito'y balay. Rumbang lang ah. Tawan kat nga rod trabaho na nanang. Katulong ka din ta sumabat, mama? Wan, ngam agat lugnak day ta. Ha? Tagaaw-away a babae. Nagpintas na ita babae Anya pa'y lang teraramidam, Giselle. Mangisagana kan iti pagpalamis. Saan ka nakatunga nga akasta? Ay, uwan madam, mapana ko. Ay, nalalaing sapay ti robot a babaunan ngam ti tao. Ha? Masapul pa'y nga ibaga ti aramidin na sakbay nga gunay. Relax ka lang, mama. Milyon tigatad ti robot. Kabarbaro ka di akatulong di napintas a babae? Jay ka di show taktika at masawen, sir. Anya? Showtime tinapintas sa babae? Imposible. Day tatipod no, sir. Nabayag kamin. Ulay tamagam kanwana. Kasta ka di, Kiko? Nagswerte ka maten? Pangkitaam nga uray kastuyak lang, sir. At damailawaan nga aglang-lang nga prinsesa. Imbag man ta napasungbat mo. Kasta ko mamot kapintas ti makarelasyon ko. Naidumdumag peso ti kinapintas na niya, sir. Anya itayin, tinagal na? Ay, siga Kiko. Kunak man no agpaiso asyotam. Apa, di mo pa'y amo tinagan na. Anya ka di tinagan ti kabarbaro akatulong, manang. Giselle, sir. Nabiit pa'y ditoy. Kaya't na kano ti makaurnong iti pagadal na. Iso nga may nagkatulong. Kuna ni Kiko, syota na ka na. Inggaraw manen ni Kiko, ti kinaulbod na. Idida mo ang nagkita dakan ni Giselle. Imbaga na nga iso ti anak ni madam. Naragsak mi nga awateng ka iti Lakbay Abroad TV, iti tunggal sarsarita ken ayat agbirok tayo iti talna ken pagnamnama nga ipapaay ni Apo Dios umay ka agipateg tayo ti panagbiag anapno iti ragsak ken panagyaman. Giselle, tinagan na, sir. Nabiit pa'y ditoy. Kaya't na kano ti makaurnong iti pagadal na.
Iso ngay may nagkatulong. Kuna ni Kiko, asyota na ka no. Inggaraw manan ni Kiko ti kinaulbod na. Idi damo da nagkita kan ni Giselle. Imbaga nakit din nga iso ti anak ni Madam. Anya? Ket namati ka dimot ni Giselle? Nagdwa-dwa. Ta saan mo't nga aglang-langa akas amo, sir. Kunak mo't nga aglang-langa akas napuuran akarag. Talaga napintas ni Giselle. Inosente. Ang nagpintas. Ay, uwan, sir. Kastamot ti imbagakan kuha na ididamok ang makita. Ay, talaga, napintas. Inawagak ni Lydia, taimbagak apagawiden na ni Giselle. Ngam di na pa'y kanumasangot ti mapan ijay ayan ni Giselle. Ngam na biit pa'y laang jay adim ijay. Kasanungay ang makaurnong iti pag-aadal na no pagawid mo. Awan ngamin ti agtrabaho dito'y balay, nanang. Awan tumat ngamin ti cellphone na, tapno maawagan tayo kuma. Kasano, imbes nga igatang na iti cellphone na, inurnong na, tapno adda pag-aadal na. Imbagkan ko na, tada urnong na. Siyakit awan urnong ko, tatumultulong ak iti mausar dito'y balay. Ay, pasensya kan anak ko. Kapilitan ngamin agumatang ka iti basapsapol, nukas jay nga awanan ti iso amin iti kusina. Iso ama surunak iti dayjay a Giselle. Di pa'y umay pumasyar. Tapno mairanod tayo mat iti natgadan na. Ada yung amin anak, nangina ti plete amapan kan agawid. Ay nananang saan aday tatirason. Imut ket di iso ti ammo. Apay mo't nga imbagam ka ni sir, akaayan-ayat mo ni Giselle. Uy, di ka la nagbain. Rinabak ko lang, mate. Ano kayat mo? Datalangin ti agayan ayat. Anya? Ay, awan ti arapaap ko, ang madaan iti anak akas lakarag. Anya? Dahito yung mati may bagat. Uray saan mo nga arapaapan ti maaddaan iti kaslakarag nga anak. Addan to anak mo akas lapilat. Pag kunamot akas lapilat to ti anak ko. Kita mamatay tsuram. Kas kalapilat anak ko tung. Ay, sika ngay, kas kala napuuran akarag. Ah? Ay, umadayo ka man kit didi ayan kong agdaldalaws. Ay, makasinga ka iti trabaho. Hoy, sikatiin mo na nga imasidag kanyak. Ita siyak ti papanawam. Agsipod ta dito iti pagdalusak. Ingkay jagarahay, ijay ti bagay mo apagyanan. Madlaw ko, akita-kitaan na ka ti anak ko. Saan ka apailaw-lawan kan ko, na? Saan kayo ng bagay? Sa anak mo't ngagpapaaram kan ko na, madam. Nasaya. Laglagi pam apitak ti kayarikam. Idento ta marmol ti kayarikan ti anak ko. Amok dayta, madam. Amangan umang namnama ka, nga armon na ka ti anak ko. Numapasamak man nakasta. Pagay ayaman nakalaeng danga. Saan ko mo't nga'y palubos alukon nak ti uray asino, madam? Masustener mo ka di dayta nga imbagam. Uwan, madam. Panagadal ko ita ti ipang pangaruna. Jobert, kaya't ko nga ipalagipkan ka, sakbay amalipatam. Adda na kay tulagam nga anak ti amigak. Saan ka di ngayon bagakan ka? Anak tiliwak nga adda kain inagak na, mama? Amang ano nagaklaang matagayam, iho. Basta jak ka da siya, mama. Ngam dakkal ti pukaw tayo, no ibatam ni Doris. Dakkal ti negosyo da na kisugpunan tayo. Nga uray rugitan da siya babae ti ulo. Kasta ka di, mama? Ano sampay? Tapno saan ang mabangkrap ti negosyo tayo, no awanda? Dakkal ti share, tinadakkal na iti kumpanya tayo. Kasday kadilatan. Gapo tadakkel ti share da iti kumpanya. Isong aramaten dak. Tapno saan da nga i-pull out ti stock da? Day talaang ti pamuspusan, eho. Awan na pulos matawid mo no mapukaw ti kumpanya.
Kasano kanton? Mabalin ko ti sumrek akas ordinaryo nga empleyado iti sa bala kumpanya, mama. Jobert, saan ka kumangag bali na sukir nga anak? Numadamag iyo nga dadyay nangawis kan ni Giselle anapan ije Manila. Ibagayo, taagawid je kapsat mo. Kanayon ko adamagan tapno makatulong mat dito'y balay. Ngam saan pa'y mat kano anagawid, tatang. Ay, dayta kat ibagbagak. Ang mga ano adamat madin anapagteng na. Makapasuron. Adda da tao dito'y amarigrigatan. Idin to ta addamat ijay nga agnamnam ay. Ay, kat nasaya at ano agnamnam ay. No saan nga ay? Saan tayo abasol? No anyaman ti mapasamak na, tanagpilit anapan. Day jay tumat ngamin nga inam. Pinalubusan na. Ita, awan lakit nga rod ti maibaon dito'y balay. Ay, day tamat ibaon mo ti pagdandanagam. Saan adya kasasaan ti kapsat mo? Nagadalam ka di high school ka? Ijay probinsya mi, sir. Kan nag-eskwela ak pa iti dua atawan iti college. Ngam si Mardengak, kaputawan kwartan da tatang. Anyangay mo ti trabaho dagiti dadakkel mo. Manalon da, sir. Isu nga ikagumak ti agadal. Tapno makalungaw kami. Bilibak iti kinasingpet mo nga anak. Agkatulong ka, tapno makadal ka. Sapay ko tagbaligi ka. Agyaman na kada kayo, sir. Tingamin da dumak at uyawan da tikas kada kami amarigrigat. Kwarta lang tinagdudumaan tayo. Saan akas kadagiti daduma? Ana ba ti panagkita da kadagiti na pobre? Ha? Kasta ka di, sir. Ngam ni senyora. Saan mo nga ituloy? Tamasaktan lang tiriknam. Lading itak no nakaisawang ak iti saan nga umno, sir. Di nakpagdanagan. Maawatak tiriknam. Apay ama ikulkulang ka, Giselle. Addan sakit parikot mo. Awan anyaman na daytoy manang. Nadlaw ko dayta. Manipon nakita ka nagsarita kayo ka ni Sir Jobert ijay salas. Agpay so nga tati ko nana, saan na kano atagibasidan tinapanglaw? Saan tayo nga mo? Taamo tayo laang mat ida. Ang nasingpat kit din ni Sir. Ay, amam. Madlaw ko nga in love ka kun kuana. Ha? Husto ka day? Sana kamay karikan ko na manang. Marigrigatak, idinto tabak nang da. Ay, day ta itatirigat na no ma-inlove ka iti may sa abak nang. Masapul nga italimang ko iti kaungak daytoy a panagayat. Awan lat amo ka na sayat a masakbayan daytoy nga ayat. Ay, kastoy tayo kadilat ta marigrigat. Awan karbengan tayo nga agayat itibak nang. Mapana kiti balay ti amiga kiti sa Balya syudad. Kita analaeng ti masapsapol ni senyorito. Matungpal, madam. Siyak ti makamo ka ni sir. Amin ang masapol na isaganam. Amin akanan na isaganam. Wen, madam. Kaano kayo kadya sumangpet, madam? Diyaka mo, dependen tulangan. Numaganasak ti agpasyari di balay ti amiga ka, ang mga no dua, wano talong aldaw. Kasta ka di, madam. Awan pagdanagan niyo, madam. Apay nga dakas ti mariknak. Agkaba-kaba lakay. Kasano, mamin ano kamat ngamin ngagkape iti agmalam. Diyan nga takap iti makagapo. No apay nga agkaba-kaba. Anya pa ay, kasta matikunada, numanagkape ka, daras ka nga agnervyos. Apay nga yakas la agdapagdandana kakadyak mo tamo. Dakat kastan, agdandanag ka asaan mo mat nga amo ti makagapaw. Diyak garod maawatan ti riknak. Apay nga yakas toy. Ay, no di mo maawatan ako nam. Adda nga ro diferensya day tarik nam. Na, agdandanang aklangarudan. Day tapay ti ibagamot alaklakayan.
Lagi ka kadipay maturog. Rabiin. Ay, makaturturog ak pa yan. Awan pa'y matngamin ni sir. Di pa'y nangan. Ay, win kayam anya. Apay nga italang anarabian iterwar ni sir. Day tangarod kat. Madanagan pa yan. Oy, madanagan. Taawan pa'y ni Labs na. Di mo ko lang awan dadanagan manang. Saan mo't nga ubing? Tapno pagdanagan, no saan pa'y asim mangpay? Kasano no makaturog kat isuti sa sangpet na. Sino nga tati mangisagana iti kanan na. Ay, amangan no na nga nun ije restaurant. Kasano no saan pa'y. Kasapulan nga urayag. Aging ga makasangpet. Addaken ka day ta, Giselle. Angam no siyak, maturugak, tamasapak amariing inton bigat. Mapanak pa nga ro di Salas. Urayag asumangpet ni sir. Ay, Apay ka di nga alo si Isen ka. Kutay ka la ako te. ay, jakban amo. Jakmat maawatan ti bagik. Ay na, saan ka man ako te. Tapno makaturog ta. Agarado apay amasapain ton bigat. Inak man la ijay papag ijay salas. Tapno makaturog ka ako nam. Nasaysayaat pay. Hindi ka mat ngamin makataltal na. Saan ka matasigo na kasta? Ay, inak la uminumon iti gatas. Bareng makaturog ak taon. Itimplaan nakman mat nga raud. Umay ka nga ron iti kusina tagtimplak iti gatas ta. Ala, umunakan. Sumarunuak. Nay, agriring matitelepono iti asidag ka. Sino nga tati umawawag? Song batak man langay. Hello? Sino ka diti umawawag iti 10 oras terabi? Abay, awan ka diti bigat? Saan mo ka di ama ipabigat? Ulitan man timbagam, Kiko! Ay, timot gayam napintas amadam ko ti mawag. Kunak ngamin no jerong number, ma'am. Sorry. Kayat mo asawan? At da umawawag dita? Kasta nga rod, madam. Da ngamin imawag itay. Saan kumot nga, ma'am mo? Makipunpal ka, no? Imbaba ko na titilipo, no, ma'am? Husto tinaramid mo. Saan arumbang nga da sa bali nga umawag dita? Iso akas jay ti imbagak itay, madam. Ada ka di ibagayo, madam, ta imawag kayo? Nakaturog ka din ni Jobert. Ay, day tati saan ko nga mo, madam. Sa anak mo't anapan iti silid na. Inak amuan, madam? Saanon, tarabiin. Ang mga numasingam, tipan naturog na. Alang arod, kastapay, bye! Bye, madam! Nay, tadda ka mo't dito yung kusina. Agkalkalong ka ka de? Anya ti pa nagkitkitam kanyak, agkakalong. Ang mga nuday tati panggap mo, iso nga imay ka ditoy. Umayak lang uminom. Imayak mat iminom. Aywan, imawag itay ni madam. Dinamag na no nakaturog ka nun ni sir. No nakaturog, imay ko man naturogan ani Giselle. Ha? Urayan na, tapno idasaran na itimakan. Kasta ka day? Apay arabi eh, kat awan pa'y ni sir. Day tangarod mat kisaludsud ko. Apay arabiin kat awan pay. Nakat maturog ay. Rabiin? Ay, uray siya ka. Ituloy ko ti maturog. Ada nagsartang alugan di tarwar. Inak kitaan. Ni sir siguro daytan. Senyorito? Nabartag ka? Pasensya na. Sa labahin nakman, naging kayo silid ko. Pangasin. Uwan, sir. Sige, kumpat ka kanyak na mapantay ti silid mo. Ay, kaya mo na ka. Itay ka pa yan, nagururay. Ay, uwan, sir. Saan ka kadipay amangan, sakbay ang mapantay ti silid mo? Nanganak ko ni Jerwar. Intan ni silid ko.
Okay, sir. Mapantangarudan iti silid mo. Apa niya inrigap mo ti ruangan, sir? Naragsak mi nga awateng ka itilakbay abroad TV, no agrigat ka laglagi ipem. Ada ti bendisyon ken ayat ni Apo para keng ka, daytoy ti balay amang iparik na ti ayat ni Dios. Nanganak ko ni Jerwar. Ala, inta ni Jay silid ko. Okay, sir. Itulod ka na iti silid mo. Ha? Apa niya inrigap mo ti ruangan, sir? Pakawanin na ka. Ayatin ka unay, Gisela. Sir, di nakigaman. Pakawanin na ka. Ngayon talaga ayatin ka. Di na ko mapagkadkadan. Saan, sir? Pangaasim! Ibatanak! Kunak man no nasingpat ka. Ayop ka matgayam, Jobert. Apay nga yung dadanasnak. Pakawanin na ka. Ayatin ka ngamin, Gisela. Isang batak tinaramit ko ka. Bastos! Ayop ka! Sorry, Gisela. Di na ko makagura. Pakawanin na ko na. Kasanunog mo nga tinaramin mo. Dinadaal mo tibiyag ko. Ikarik, saan ka baybayan? Imayak ditoy. Tagayat ko ti makaornong iti pag-adal ko. Sambali matgayam tinaganap ko. Bastos ka! Ikarik, jaktali ko ng tinaramid ko kan ka. Umanugot ka din ni mamam. Ha? Kagura na ti marigrigat akas kanyak. Apay akas tati lang, Nagsangsangit ka? Ay, di kan samot na naturog. Limlim tagmat dagita matam. Naksangga sa takman. Nadadaan ang tibiyag ko. Ay, isusiguro hindi nakpalubusan ni tatang. Tagastoy gayam ti mapasamag kanya. Di ka maawatan. Anya ka di ti kunam, napasamak kan ka. Saan ko may balikas ti napasamag kanyak, manang? Basta, dakas ti napasamag kanyak. No anya man dayta nga ibagbagam, napasamak kan ka. Ay, makipaglading itak. Ang yaman manang. Saan ko akabailan ti rumwarita dito'y silid na? Agyanak pa'y dito'y. Sige, ading ko. Agyan ka laang dito'y silid. Sana bale, taawan mo't ni madam. Oy, Kiko. Anya ka dito'y naramid mo kan ni Giselle? Apay, asangit. Anya ko mangay, tinaramid ko. Saan ko mat asinagsagid? Sa anak mat amang gagamod. Tapno ginamod ko kuma. Ay, anya ngay nga ti parikot na. Kakaasi ijay silid, aso manangit. Apay ngay, aso manangit ako nam. Ay, aguri ka. Limpyo ka di, ti panagsungsungbat na. Anya ti kayat mo asawan? Saan alimpyo ni Giselle? Kunamet aso manangit. No awan makagapo ngagsangit ti tao, kayat na asawan, adda kulkulilin ti utak na. Ha? Ay, sayang pa'y ti kinapintas na. Anya nga adda kulkuliling ti utak na ako nam? Ada yung ang adda bagbagtit na. Ay, imbag pa'y si ka tamabalain. Ha? Ay na, di ka pa'y rimwar anapanangan ading ko. Agsakit ka no kasta ti aramidam. Ay, inkamangan. Sana ka mabisin, manang. Ay, saan mo ko maapapasan tabagim? Kasano nga ti pamilyam, no maamuan da akasta ka? Tinungpal ko lang man ni tatang. Di na kayat nga umayak dito'y Manila. Anya nga min, tinapasamak ken ka. Apay adi mo ibaga kanyak, tapno amok mat.
Saan ko akabalan nga ibagakan ka, manang? Barang kabailak nun nga ibaga. Sige. Saan ka apilitan? Ngam umay kanto nga rudmangan, wan. Ay, kasanungay no agsakit ka. Awan pulos ganas ko amangan, manang. Jack Marik na tibisin. At nga takurkurang di napinta sa katulong? Pag kunamat. Apay ko mga takurkurang na. Kasano? Kat sangit ka no asangit ngawan mat gapgapo na. Saan pa amang mangan? Sana nang nangan? Kas patimbagan ni Sonya, sir. No kas day ti may sa tao. Saan ka day nga da samsamting na, sir? Awan ti something ni Giselle. Adala kiti parikot na. Sige, panawan ka pa eh. Napay nga ta. Kasla isakit na mat da samsamting na. Pinanawan nakit din di taoy. Ang kasla da kayat na nga ibaga. Jack, makita ni Giselle, manang. Ayan na ka di. Ha? Kwa, sir. Adda ijay si Led. Kasla adda dakkel aparikot na. Saan pa'y anang nangan? Ika mangisagana iti kanin na. Taipan ko iti silid yo. Ha? Da kayo timangipan, sir? Saan na siya? Dua ta, manang. Ipanta dua. Masyanak ngamin kan kuana, sir. Sangit asangit. Kasanon no sumangpat ni madam. Sigurado nga ungtan na. No kas di asaan arumwar iti silid. Sige, manang. Inka mangisagana iti kanin na. Ibabaon ko ama panmangan. Ngam saan ka numit ama bisin. Alakit din. Ipanta di silid yo. Bareng mangan. Pangasim. Mangan ka, Giselle. Amangan no anya ti mapasamakan ka. Antan ma di anak pasamak kanyak agapuan ang. Jack impagarup at takas kagayam. Agparinto mga kiti sangom. Pangasim tapakawanin nak. Saan ka ngagparinto mga itisangok? Saan mo amay katisugat babaan iti panagpanintumang mo? Mangan ka nga rodan, tarumwarak iti silid. Rumor ka na. Tadyak kayat amak kita ti takas at tao. Rumwarakon. Tapno mangan ka. Kat ulit ti dumawat, iti pamakawan mo. Anya itada ito yan na pagtangko. Nagkasangan. Nakita ka rin mo kayo kin sir, iti silidyo. Anya ka diti inaramid yo adwa ijay silidyo, ha? Na. Apay nga rod, asabali tingirsim. Ha? Ay, napanmiintad ti kanan ni Giselle. Apay ka day? Ha? Masakit ka din ni Giselle? Tain nyo nagyupay, ti kanin na. Kaslakas na na. Di ka mo't lang makaawat. Na, apay kumasaanak ka makaawat. Nusak ka di ti agsakit. Yung nagyo ka di mat ti kanak iti silid ka, oh. Iti asidag ti garahe, ha? Ay, no siyak. Nambarak kumangay. Amo ako ni sir. Damagam kan kwa na. So, asaan ka ngagsaksakit, No kasta nga rod. No si kanto mat ti agsakit. Pambarak kumamad ngay. Ay, agiyamanak. Tadi ka kayat amakita. No siyak ti agsakit. Babaan iti nakitak nga inaramid ni sir, edi imunag kami dito'y silid. At takadimadi nga inaramid na kun ka. Day tatipod no, manang. Ha? Indadanas nak, edi simang pat itirabiya na bartan. Oh my God! Ay, isumot lagayam. Permit sakit na mo. Anya itatiaram idak, manang. Ay, sigurado. Saan lakit di akayat ni madam nga agkatuluyan kayo? Isungarod, manang. Kan maysa, saan ko paya kayat ti magiasawa? Kayat ko ti makaadal. Ay na, maladingitan ak unay para ken ka, ading ko. Anya nga tati may bagan ni tatang. Numamuan na tinapasamak kanyak.
Sigurado ang babalawan na. Ay, sigurado lakit di Nang runa, taimbagam, adi na kayat nga agpamanila ka. Masakit ka kaday. Apa adi ka mangmangan? Diyak man ammo. Sa anak mo't anabarang nasakit ti bagbagik. Ala, agbati ka nga rudan dito'y balay. Siyaklangan ti mapan aggaik ijay talaw na. Ala, agbati ak nga rudan. Sumurot akto, inton bayatan ti bagik. No saan ka nga rod sumurot ijay talon? Aglaba ka man nga rod nanang awanan ti pagsukatak. Paglabaam ti inam. Kat no nasakit ka no nga rod ti bagbagina. Ay, sikan ti aglaba. Inak nga rod aglako, tatang. Ay, aglangan ka pa lang aglako ita. Saan aday ta inam ti paglabaam? Sika ti aglaba. Dayjay tumit a Giselle. Na, Di pa'y laagawid tapno adda para laba. Hello? Asino da ito'y? Siyak na ito, iho. Ah? Ipagaman ka ni Kiko, tasabten nak ije terminal ti bus. Apay mama, naumakay ka din dita? Saan mo't? Ngam kayat kon ti agawid. No place like home ako nada, iho. Sa bagay, putno da ita mama. Ket, kumusta mo ti pa nagpasyeryo dita? Mayat mo't kiti, iho. Anya ka di nga oras nga may nakasabto ni Manong Kiko, mama. Kalpasan ti dua nga oras. Okay, sige. Ibagak ka ni Manong Kiko. Ingka ka sabtan ni mama di terminal ti bus. Ita ka din, sir. Ay, sumangpat gaya man ni madam. Kalpasan ka no ti dua nga oras. Agam sakbayam ti mapan. Amang unangam si ka di terminal. Matungpar, sir. Inakaon. Tapno makadano nakadagos ijay terminal. Aguray ka ijay, itilas ti dua nga oras. Amang sa bali mo ti papa naman. Ay, sigurado dayta, sir. Na. Mapan na ipasikat alugan na tilugan niyo. Oy, saan mo ta? Si Kamat. Umapal ka lang, tadi mo amutiag maniho. Oy, sa anak ama nagapal atao. Angam kagurak ti agim babak nang asaan mo't abak nang. Anyamot tanti kastoy. Agdalos, sa aglaba, agluto. Uray kumamot no naimas ti mailuto. Kanayon mo't abulbulong ang maala iti kataltalunan ama ko na. Apay ka di at dumayamudum ka dita. Anya ay ti parikot mo. Di pa'y laagawid da at Giselle. No kumad na pangibilinan, pagawidan tayo kuman. Medyo nabayag mo't basitan ijay. Makapailiw mo di kabsat mo. Intarayan na laang ti trabaho na, dayta ti ammo. Saan akasta? Taamo mo't asaan asadot di kabsat mo. Apay nga rod nga intarayan na ti trabaho na ditoy. Ita, siyak ti mapasubo ang mga ramid iti trabaho na. Apay ayang amin ariri ka ariri no may papan iti trabaho dito ibalay. Nalagaan laang mo't nagiti trabaho dito. Apay anadlaw ko, akino silapam ti anak ko. Ipalagip ko akatulong kalaang ditoy. Awan karbengam, amang ko silap iti amom, Giselle. Naira na lang siguro ang nagkusilapak, madam. Tanangam, ti panagkunggunay mo. No di mo kaya't apagtalawon ka dito mansyon ko. Saan na maulit, madam? Talaga asana na mahaulit. Ha, kas kalakalalay-ngan. Anya ko matipan nakal mo? Ha? May sakalaang apitak. Panawan kayo pa'y, madam. Ay nakagdalos iti ruhar ti mansyon. Nasaysayat pa'y. Mabuisitak lang no kasta ti makita katigtignay mo. Jay man Ricardo ti saganam, tay saganak mo ti iluto ta. Wen manang, irwar kon ti Ricardo tagretakon. O sige, ading ko. Kare-kare, kan imprito ka no ita ti iluto ta. Nabayag asanta nagluto iti kari-kari manang. Nakakita ak ngamin iti sabunganay, iti tiyendaan. Adamot tarong kan pitsay. Agkalaukan amin dagita para iti kari-kari manang.
Excuse me, madam. Mapanak pa iti lababo. Anya ti kayat asawan day toy? Anya ka diti mapaspasama ka ni Giselle. Ay, saus! Saan kumamot apod ng ti atap ko? Naragsak mi nga awateng ka iti Lakbay Abroad TV, saan laing atimek ti ili, nudiket pakakita anti, ayat ken bendisyon ni Apo Dios kada tayo amin, ditoy agtultuloy ti panakikadua ken panagyaman. Anya ti kayat asawan day toy? Inapot na tingiwat na anapan iti lababaw. Anya ti mapaspasama ka ni Giselle. Ay, saus, sir! Saan kumamot apod no ti atap ko? Apay nga agsarsaruhan ni Giselle. Ay, ang mga no nagbungan ti inaramid mo kun kuana, sir. Ay, apay ngamin nga inaramid mo kun kuana ti kasyay. Amo ka din ni Mama daytoy. Ay, Makita ka diti bunga ti naramid mo. Kasano agpayitan? Kasano ti panagadal ko? Anya ti aramidan kanyak ni tatang. ay, saus! Anya nga taramitek. Sigurado pag sublinak ni Mama iti Amerika. Numaamuan na daytoy. Day talang ti parikot mo. Nadagdagsan ti parikot nga yung paay mo kanyak. Sigurado akabilan nak ni tatang. Basol mo daytoy. Pakawan na, Giselle. Kaasikan ka po iti naramid ko. Ang awan gaway ko ni Mama. Iso amariribu ka nak. Kumustan ti Riknam? Nasakit ka di pa'y tibagbagin. Ay, wan garod lakay. Nadagsan tiriknak. Ingkalangan agpakita iti doktor. Amangan matnuan niya dahitan. Ay, saanan amasapol. Amangan no kastoy laang timarik na ti bumakat. Ano, dagiti babakit. Ngam saan akas na timarik nada? Mapangkayo ka ni Aida iti doktor. Maikatumat laang daytoy lakay. Gagangay laang day timarikrik-nak. Anya gagangay. Ay, inton kwa na. Ad da maidalit ka. Alay, tamapan kami to kani Aida inton bigay. Kadwaan nakman amapan iti doktor inton bigat anak ko. Apay kadimanan, nanang. Aglangan nak kadimanan. Ay kat kapilitan anak ko. Amangan ka nung amin no kumaro tirik-rik na kunan itatang mo. Dayjay itong mga amin ababay. Di pa'y lakot sumangpot. Syakmut lang amin nun. Anyati ko naman anak ko. Saan ka maawatan? Ay, awan nanang. Ni Giselle ti kunak. Di pa'y lakot sumangpot tapno makatulong. Saan mo ka di pa'y anadamag no si mangputan ni Lydia? Tay nangawis kan ko ana. Awan ka no pa'y nanang. Nakalipatan ti sinalbag. Ang mga nunaki asawan kat si murot itinangasawa kan kuana. Saan ba't siguro, anak ko? Nanakam di kabsat mo. Oho, anya nanakam. Aping nga rod adimat la sumangputan. Apay, amadmadlaw ko dumakdakal ti tiyan mo, katawan mo't asawam, Giselle. Madam. Garanggandyang kan samot a babae. Ni ka di kiko ti ama dayta, ha? Saan, madam? Awan relasyon mi kaniki ko. Ha? Di makal ta tiyan mo. Iso masigurado ka masikog ka. Apay, asino tinangsikog kan ka? Umay ka man iti silid ko, taday pakita. Darasan. Di, anya ka di dayta, iho? Umay ka kit din, Mama. At dadamdamagad ka di Giselle, ka man nagluto iti pancake. Darasan, makapangpanganak ngamin iti pancake. One senyorito, mapanak ko. Anya ka di ti pakitam, dito'y silid mo, iho? Apay nga inayaban nak dito'y. Kaya't ko adwa tamang kita iti daan nga album, Mama. Ibagam no asino dagiti kadwata iti ladawan. Ayan ka di ti daan nga album ako nam. Nabayag nga agpaiso ajak nakit-kita ti daan nga album. Ora siya nga rod, Mama. Ubi nga pwede. Iso ajak matandaan ang dagiti daduma kadwata. Di mo ko na nakapkapoy ti lagip mo ngam siya, iho. Ubi nga pa'y unay idi, Mama. Manulat tawon ko. Sige man nga rod. Ayan ti album. Mabit lang. Biro kak, Mama.
Kunak man no nakita mo na, iso nga inayaban na kay may dito'y silid mo. Kalaglagip ko nga rod. Ay, awan mo, iho. Mbala, sa pulom nga rod ti album, takayat ko abuyaan. Sika ka di tinang sikog ka ni Giselle, Kiko? Ha? Anya? Masikog, madam? Imbaga na kadikada kayo, masikog? Oo, imposible. Ti kunak kat limok maglaang. Anya nga imposible. Kurang kan sa iti obserbasyon, Kiko. Ay, mas daawak iti imbaga, madam. Masikog ni something? Anya mananday ta something? Kwa, madam. Idi nga minawan kayo, sangit ni Giselle. Saan ka di nga da something na? Ti sangit ngawan mo't gapgapo na? Aguray ka man. Kaya't mo asawan. Idi pa'y napanak iji balay ti amiga ka napasamak na ita panagsang-sangit na? Uwan, madam. Iso nga imbaga nga da something na. Awan ka di ti im may alalaki iti day Japan awan. Awan mo't, madam. Saklaan, ken ni sir ti lalaki dito. Sonya, nas ka nasong batam amin adamagagkan ka, no di mo kaya't apagawidan ka. Ay, apay ka di, madam. Ay, adda ka di basol ko. Agbasol ka, no di mo ibaga kanyak ti pudno. Masikog ni Giselle saan ka di? Ay, Jack amo madam. Damagan niyo ako ni Giselle. Kaya't mo ka di timawan na di ti trabaho. Ay, saan madam? Jack amo numasikog. Tadi namot imbaga kanyak numasikog wano saan? Da kayo laang kaniki ko ti kadwa da Giselle kan Schubert di ti mansyon. Idi awanak. Ita, saan yung amo masikog ni Giselle? Ay, ti amok akot limok maglaang, madam. Imbag ta nakita kang agsagsagad dito'y garahe. Something. Anya, something, manong. Saan mo nadamagin? Pudno ka di amasikog ka? Kunan ni madam, asyak ka no ti amaday ta. Adan samat kurkurang mo, manong. Ha? Kasano ko mga agbalin ka nga ama ti sikog ko? No kasta, pudno amasikog ka. Pudno ti atap ni madam. Sino nga itinangsikog kang ka? Ada ka di imbaga kakasta? Payakayat mo amamuan. Ay, sana ka interesado. Ni madam timang damdamag. Sige, ditakan. Kat sa dino ti papanamon? Apay ngagdardaras ka? Inakag-broadcast. Anya? Pudno, madam. Pudno ang masikog ni Giselle. Imbaga na kanyak. Asino ka no tinang sikog? Ay, dayta ti di na imbaga, madam. Ang promise, sana siya. Jakmat patyan asika. Ha! Imposible akayat na ka ni Giselle. Ni madam mat, sanak mat unay analaan. Pamatim laang dayta. Tilaang bulsak ti mabatikan ka. Anya ka din ti aramidin nyo kini Giselle, madam. Apay adamagam ti aramidak. Siyak laang ti makam mo. Bakit? Anya ti kuna ti doktor. Kurang kanulaang iti bitamina lakay. Gagangay kano tinalaka ang maktang iti kastoy nga edad. Ay, kunaklakit din no adda sakit mo. Iti ngamin kalabas, sa anak unay ang makaturturog. Ay, gapong atada ito iti kasla pa nagdandanag ko. Apay ngamin nga agdandanag ka. Katawan matmadi ang mapaspasamak. Ambok pa yun, lakay. Mapukaw tumutla siguro da ito'y amarikrik-nak. Saan ngamin akom kumporme ti pagdandanagam? Tapno makaturog ka. Agsagana ka. Ay na, agdamdamagan ni madam no asino ti ama ti sikog mo. Anya ka ti aramidan. No maamuan na ati anak natin ang idadanas kanya.
Masiguradok ati anak na ti ayunan na. Saan ko't asika? Kayat ko nga agawid. Nga masigurado kakapungtutnak ni tatang. Kat, anya ngay itati planong. Aganakak pa'y kumasakbay nga agawid hak. Kaduak ti anak ko nga agawid. Ay, masiguradok asaan akayat ni madam nga agyan kapayla dito yung mansyon. Papanakon no papanawan na hak. Ay, dayta ti saan ko nga ammo. Awan mo't nga rod amok dito yung Manila. Nagkas ang lakit din tinapagtang ko dito eh. Wanya, nakaluto kayo ka din. Aldawan, Na? Apay ko ma, no nakaluto kami. aggao kayo na ta mga anak kon. Mabisina kon. Mangan ka no ni feeling boss. No. Ay, apay kumangay nga igawanda ka. Saan mo't asika ni sir? Napanangan iti restaurant ti Bustayaw. Saan dan amangan ditoy? Apay nga raw nga da ka ditoy. Asino nga itinang maneho itilugan da? Naggapo ako ni J restaurant. Alan, igawanda kon. Mga anak kon. Alag ijay silid ko ijay garahe ta ijay kamangan. Ay, agpaiso ka dito imbagam. Sige, igawanda ka. Kunak man no nakagao kayon. Pananganan ngam di kay pa'y nakagao. Kuna ni Kiko, anapan kayo nangan ije restaurant, madam. Patpat siya matisasawan day tao. Ay, Imbagak ngamin nga aggauta. Ngam didak matpatsan, madam. kaguram ka din ni sir? Saan manang? Ay ayatak. Nga maawatak ti sasaadan na iti inana. Naturay unay ti inana. Ang indadanas na ka. Nabartak iti manang. Sa maysa, namin ado adimawat iti pamakawan. Anya nga rod itan, ti sumarunong addang mo? Diyay ko nakon. Agyanak pa'y dito'y. Aginggang aganakak. Anya nga iti ibagam ije balayaw. Agmay-may sa kaapimanaw. Angam, dua kayo matan nga agsublay. Ibagak tipod no amay saak a disgrasyada. Chobert, mapan ka ije Visayas, taitid mo dagiti papeles, iti kabagyak. Anya ka din na ita papeles, mama? May papan iti negosyo da itoy. Mabalin mo matlang ti agawid a dagos, taglogan ka mo iti aeroplano. Nabayag nga pa isojak napnapan ijay, Isamapan ka ita. Importante nga min da ito'y papeles nga ipan mo. Ibagak ka ni Kiko nga itulod na ka iti airport. Kinilat dak, mama. Apay adiyo imbagbaga, ti may papan iti daytoy. Agsagana kakit di, tagbiyahe kan. Sonia, awan ka di ti imbagbaga ni Giselle kan no asino ti ama ti sikog na? Madam, apay adiyo damagan ni Giselle. Ay, saan kong amo? Amok nga agliblibak ka. Ha? Ayan ni Giselle, paumayom dito'y. Ay, adalang ditang agdaldalos, madam. Aguray atay nakayaban. Giselle! Umay ka kano ditoy! Madam, apay a pinayabandak. Ada ka di ibagayo? Ibatam day tasagad nga igkem mo. Tagrubwat ka itamot lang kat agawid kan. Madam, ada ka di basol ko? Apay a pagawidan dak. Dakkel ti basol mo. Ha! Garangganjang kan tomot ngamin. Apay abinay am anak sikog ka? Ha! Ginargarim siguro tinang sikog kan kanya. Saan, madam? Nadalos ti konsensyak. Ginundawayan dak. Awanan ti adu arason. Basta pumanaw kan dito mansyon ko. Mabit lang. Ikan kay ti pagpletem. Ha? Aday ka. Pidotam da kita kwarta. Sobra-sobra mo't siguro na itan na pagpletem.
Naragsak mi nga awateng ka iti Lakbay Abroad TV, iti tunggal sarsarita ken ayat agbirok tayo iti talna ken pagnamnama nga ipapaay ni Apo Dios umay ka agipateg tayo ti panagbiag anapno iti ragsak ken panagyaman. Sana po doon ay tamanam. Nadalos ti konsensya. Ginundawayan dak. Awan ti adu arason. Basta pumanaw ka diti mansyon ko. Mabitlang talag ti pagpletem. Aday ta. Pidutom day ta impurwak ko. Sobra-sobramot nga taday ta na pagpletem. Pangasim ko, madam. Agyanak pa ditoy. Aging ganjak makaanak. Tapno tila maitudtudom nga ama ti anak mo. Agawin to. Amaman ama kapagpas ngayak, madam. Saan amabalin? Agawid kan? Ha! Amangan no may ramraman ak no anya ti mapasamakan ka. Day takat ngamin tagaranggan dyan ka. Hala, pumanaw kan! Agawid ka din, ading ko. Diyak kumapay kayat ti agawin. Ta sigurado akabilindak iti kastoy kasasaan ko, manang. Ay, una yan. Sapay awan mat nga rod ni sir. Di na mo da ito, nga inaramid ti nana. Iso nga imbaon ni madam ti anak na. Tapno di na makita ti ipapanaw ko. Saan anasaya at ti kababalin ti amo tayo ka babae? Ala agan-anad ka, ading ko. Ingkay tulod ti garanggan diyang ababae, ije terminal ti bus. Ha? Papanan na ka di madam, tamapan ko pa'y itulod. Saan mo nadamagan kanyak no papanan na? Basta itulod mo ije terminal ti bus. Kat makamunton no sa dino ti pagturungan na. Matungpal madam. Ayan na nga ruden nga ni samsamteng. Urayim latan dito garahe. Ha! Awan bibiyang kon iti dayjay a babae. Sige madam. Aguray aklat na nga ruden dito'y garahe. Apa man na maitulod mo, agsubli ka na dagos. Saan at timan lapapapanam, sayang ti gasolina. Matungpal, madam. Ikaw, amangan no sa bali mat ti pangipanam kan ni Giselle. Amangan no saan nga ijay terminal. Ay, no kaya't nalakit di amapan kami agpasyar. Awan dakes na. Amangan no sa bali ti pangiturungan na itilugan, manang. Ay, aguray taagpakadakan ni madam, ta itulod ka. Ay, saan ko ang maipyar ni Giselle kan ka, Kiko? Naa, pagkunamat asa anak amapyar. Ay, amaw, ti kababalin mo. Alaman nga rod, manang. Mapankagpakada, tapno da kadwami. Ay, mabit lang Ipambarko kan ni madam, nga damapan ko gatangan, tapno palubusan nak. Sapay la kumata palubusan na ka, manang. Apay nga apotem day tatyan mo. Anya ti mapaspasamakan ka, Sonia. Ay, nagsakit launay ti tiyan ko, madam. Ay, makilugan ako makadaki ko. Tama pa na gumatang iti agas ko. Ay, salbag day ta sakit ti tiyan mo. O sige, nga mabiit kayo lang Saan yung aramatan tilugan gagpasyar? Ay, wan, madam. Itulod mi nga umuna ni Giselle. Kalpasan na, inak gumatang iti agas ko. Darasan nyo. Diyak kaya't mabaybayag kayo iti papanan nyo. Dagdagam ni Kiko, tapno saan na mabaybayag? Ay, matungpal, madam. Sige, ingkamin. Makiawid ka kadigi ni samsamteng? Taapay amakilugan ka? Ay, imbaunak ni madam amang bantay kan ka. Amangan no sa bali ti pangipanam kan ni Giselle. Sapay awisak kumangayin kami agpasyar. Tapay nga umay ka? Makadadahal kayo ti diskarte? Ay, agpay sulaunay tay kunak, ama pagdua-duaan ka ataaw. Ay, imbaglagit din, tapi nalubusan nak ni madam. Apay, imbagam apagdua-duaan nak? Oh, rupam langan. Pati tigtignay mo, alanganan.
Sige, intayo kitin. Ang mga nuumay ni Madam Ditoy. Hintay nga Ruden. Sayang ti diskarte ko ma. Kat, kasanon nga'y ading ko. Ay, agsisihin na tayon Agyaman iti kinasingpat mo kanyak, manang. Ay, sapay ko ma, taag kita tamanan. Sapay ko manang. Jak malipatan ti kinasingpat mo. Mabalin mo mat siguro ti mapanmanan ije mansyon no makaanak kan. Nadan to mga wer iti anak ko. Agadalak tumatlaang manang. Saan ka de nga inurnong mo amin ti sweldom? Wen manang. Dayjay ti aramatek nga agtuloy nga agadal. Kaano nga taas sumangpet jay garangganjang? Apay ay ang awagam iti garangganjang je adem. Saan kit din agarangganjang tikas jay? Hay, makapasuron. Ingkay kitaan no asino dayta. Tamapanak ije kusina, nanang. Ala, tayo nakitaan. Asin, ha? Sika, anak ko? Agmano ak, nanang. Ay, kasya na ka ti Diyos, anak. Ha? Masikog ka? Pagkawanandak, nanang. Saan ko nagayatan? Anda nang idadanas kanya. Ay, Diyos ko, indadanas na ka. Ay na, may sakan, disgrasyada. At dakan? Nga masikog ka? Ha? Awanan kay tibaen! Anay ko, manang. Saan ko nagayatan tinapasamag? Indadalasdag. Ha? Agpay supay latay kunak agarang ganjang ka! Mangibabain ka kapsat! Nagaw-awin ka pa'y malangarod! No pa ka ibabainan matinyag mo! Ipungot ka malangan! Anay ko, manang. Masikakan ko na. Inak ibagakin ni tatang ijay taltalon! Ay, saan anak? Nabambanog ni tatang mo. Masapul amaamon na amasikog ti karang ganjang! Anya? Tatang, adan ni Giselle nga masikog! Anya, masikog. Ay, paimanta para manak. Ay, Intayon tatang! Sinipat kang impungot ko itayan tamasurunak! no saan ko maasukir? Saan ang napasamakan ko na tikas jay? Imbagayo lang rod itin nga awan ti mapanidya Manila ngam nagpilit ti danga. Ay, dayjay tinaganap na. Ay, aguray man. Ay, para manak at alaga. Un tatang, bareng agnakam kat dinan ulitin ti pumanaw. Rumbang nga agtagibalay langan. Talagang agtagibalay langan. Ayan tidang, ha? Agmano ak, tatang. Ay, simbang sangpet kapay mat nga rod, kas tatis churam. Anay ko, tatang. Saan ko man nagayatan tinapasamag? Pagkawanandak ko, ma. Ay, isuan na pasamak kan katikasta, gaputa sukir ka. Hospitan. Mga noan niya ti mapasamak iti anak ta. Kano ti agbalin nga apo ko ta. Ay, buwisit kidney. Ay, pumanawak man langan. Ay, ang mga numailaw anak pa ay. Apay adyak makita ni Giselle, manang. Ay, pinapanawon ni Madam, sir. Anya, kahit mo asaman, awanan dito balay. Dayta ti pudno, sir. Ay, ang mga nukab-kabilan daytan, tadayta timbagana. Sino ti mangkabil? Naungat kano ti amana, sir. Di da kano kaya't apalubusan nga umay dito Manila. Ngam nagpilit laang ni Giselle. Apay adi na kayat nga umay ni Giselle dito Manila. Ado kano ti managdakdakas dito, sir. Irurumanda kano ti padada a tao. Kaasimat ni Giselle. Sa dino ka diti probinsya ang nagawitan na. Jakmut amaw, sir. Awan ka diti address na kan ka, manang. Jakmut ti nagdamdamag. Kasano ita na matuntun ko ti address na.
Idulin mo pa man to'y kwarta pagadal ko, nanang. Ha? Nay, nagadumot daytan anak. Nangalaam. Day tati sweldok iti panagyan ko ijay Manila, nanang. Saan ko apulo sa kinasayan? Pagadal ko. Saan ka naggasgastos, Apolos? Nagdakkel da ito akantidad, anak ko. Adamat amin ang masapsapol media mansion, nanang. Iso nga inurnong ko amin na sweldok. Intalaangan i-deposito iti bangko. May mayat. Mapantangarudan, nanang. Agkuyog tanga agudong. Mangibati ka, iti gatang tayo iti dakkel at TV. Ha? Adamot TV tayo, anak ko. Apay gumatang ka pa ilaang iti dakkel. Pagadal na nga ro, daytoy akwarta. Pagadal na laaminan. Nagaduka nga muyo. Asino ti nakasari tayo iti telepono, mama? Tikabsat ko iti Amerika. Masapol ang mapanak kanu ijay, taadda parikot ti kumpanya. Anya ka di ti parikot, mama? Kaya't nga i-pull out ti amigak ti Sherda iti kumpanya. Apay ka nung i-pull out na, mama? Mabain da siguro Tasimur iti sabali a lalaki. Di asawaam ko ma. Kung kunak tumet asaan amatino day di babae. Ita, mamati kayon iti imbagat. Tidang nga babae. Ha, ita, awanan ti kasugpon tayo iti negosyo. Adamot sa bali ang negosyo tayo, mama. Maparang ay tayo mo't day jay. Naure awan day jay ng amigam. Sa bagay, pudno ta kinunam. Ita, tanapanan ni Madam ijay Amerika. Si kanti mangimanihar iti sugar factory yo dito'y Pilipinas, sir. Wala, ang biro kag pay ti ayan da Giselle. Pangbiro kam ngay, sir. Awan mo ti address na kun ka. Asino ka ang tinangirekomenda kan kuha na dito'y balay? Ay, aguray ka, sir. Tapanunutak man jay kuna ni Madam. Nagpatulungan na amangyag iti katulong dito'y. Sige, panunutan. Amo kaun, sir. Ti katulong ni Doña Cedes nga amiga ni Madam. Ay, di nak nga takagura ni Giselle. Ha? Kanayo nakakasilapan, manipod nagsikog. Dinamag ko, no kagura na ka, sakbay ang nagawid, sir. Ket, anyat imbaga na ngay. Ay, ayatan nakakanumot, sir. Ah, Maawatan na kano, no apay adi mo mailaban ti kalintagam. Tanaturay kano ni Madam. agyaman ang iti imbaga manang. Ikagumak nga rod asapulan ni Giselle. Darasam, irubwat mo tilugan. Mapantay di mansyon da Doña Cedes nga amiga ni mama. Kaya't ko ang makasarita ti katulong da. Ha? Tika di katulong ni Doña Cedes, ti sumaruno asikugam, sir? Kiko! Naragsak mi nga awateng ka iti Lakbay Abroad TV, iti tunggal sarsarita ken ayat agbirok tayo iti talna ken pagnamnama nga ipapaay ni Apo Dios umay ka agipateg tayo ti panagbiag anapno iti ragsak ken panagyaman. Darasam tayo rubwat mo tilugan. Mapantay di mansyon da Doña Cedes nga amiga ni mama. Kasaritak ti katulong da. Tika di katulong ni Doña Cedes, ti sumaruno asikugam, sir? Mang Kiko? Ay, anya ti imbaga kon? Ay, sorry, sir. Awan ngamin ni Giselle. Ita, ti katulong ni Doña Cedes, ti sapulam. Kaya't ko nga rod akasarita ti katulong da. Kaya't ko amaamuan ti address ni Giselle. Mawatam? Kaya't mo asawan. Isublim ni Giselle dito'y, sir. Rumbang asong batak ti naramit ko kanwana. Kasano ni Madam, sir? Sigurado adi na anugutan dayta. Diag ko daytoy. Uray di na kayat. Ken may sa adan ni mama iti Amerika. Kumusta tinapanam, sir? At da ka din nasaya at nagbanagan na. Uwan manang. Inted na ti address na. Mapan kami to kani Manong Kiko. Ay, nasaya at ngarud no kasta, sir. Ay, kaasimot ni Giselle, no aganak nga awan ama ti anak na. Uwan nga rod. Ngam inak pa'y kita ti masapol di factory.
sakbay abirukot ni Giselle. Ay na, maragsakan para kada kayo kan ni Giselle, sir. Ay nga, kasanungay ni mamam. Ti pakaragsakak ti kita. Saan kat atimandar na? Timurad kamatan, sir. Karbangak dati manang. Aday pilpilit na kanyak a babae. Ang nakilibin iti sa bali. May mayat matlaang. No si kaamis mo, timang pili iti asawaam, sir. Alam amin amurang ko ijay silad. Yak masangot ang laba. Imbagkan ka, tagmalmalam ka dito'y balay. Awan trabahom. Wen manang, laba ang amin amurang. Nagalaskat akitaan ti masikugan. Api ngamin nagpasikog ka. No di ka katdanga. Saan ka di ngay magak asaan ko ang nagayatan, manang? Saan nga taarason mo laang dayt na? Amangan no adda asawa tinang sikugkan ka, iso abinaybayan na kan. Awan marami idak no di nakpatyan, manang. Ngam ibagbagak tipod no. Oho, amo pa yan ngay. Aminan ayat agtatakaw nga iso kat nagtakaw. Ngam pod no ti ibagbagak, manang. Apay ka di nakarupangat kasi mangpot lakay. Idilim mabasak ijay tiyangay. Nangagko ti panangkat katawa dagiti tattao kanyak. Ha? Apay ko ba katawaan da ka? Gapo ta masikog kano ti anak ko nga awan asawa na. Ay, day tantumot ngamin nga anak mo. Nagpasikog kit din. Saan aya nga imbaga na adi na nagayatan tinapasamak? No saan mo kumangamin a pinalubusan? Adayo ang napasamak ti kasjay. Ay, may sakamat. Jak matam mo nga dama di ang mapasamak kan kwa na. No kumangamin nagtungpal kayo idi kanyak. Naliklikan kumatikas jay. Saan abali? Tainton makaanak. Ituloy ng tumatlaang ti panagadal na. Umdas mo't nga tan tinaurnom na. Nanang, kidawag ko mga inton makaanakak. Awiran niyo kumati anak ko tay tuloy ko ti agadal. Anya pa'y nga, inudikas na ti mapasamak anak ko. Ay, manayunan manen adi na oras ti trabaho. Agawir iti ubeng kan ti trabaho dito'y balay. Anya nga rod ngay anak ko. Alangan mo't asaan nga awiran ti agbalin aka anakam. Imbag kumamot no adda asawa ti akin anak. Saan asika ti pagawirak, manang? Ngam ti mo padpadasan nga iruruman ti anak ko. Tasyak ti makalaban mo. Ni, tatimangsit ti disgrasyada. Agyaman ka ta saan asika ti nakapasamakan ti napasamak kanya. Sa anak adang nga akaskan ka, tapno mapasamak day ta kanya. Guston, sumardeng kayon. Awan tinasaya at apagturungan day ta asaritaan nyo. Day ta a disgrasyada ti pagtalnaan nyo nanang, mangibabaeng. Apay akaguradak datatangken, manang, nanang. Ano sa mon anak ko? Talaga akasta. Takastakat nga rod tinapasamakan ka. Jak nagayatan tinapasamak kanyak, nanang. Amok day ta anak ko. Ang madamag kumanlaang. Asino ka di tinangaramid ken ka iti kasta? Ti anak ti amok, nanang. Nabartak idi. Iso na aramid na tikas jay. Mamartak ka di day jay alalaki. Saan mat, nanang? Ngam idi saanan ang nabartak. Namin ado adim maawat iti pamakawan. Nagparparin tumang pa iti sangok. Kat, pinakawan mo ka di. Saan ko nga imparupakan ko na pinakawan ko, nanang? Mata pobre ti nana. Kasta gayam. Narigat nga agpaiso no maminsan ti makirelasyon, iti anak ti mata pobre. Iso asan ko nga impadlaw ka ni Jobert a pinakawan ko, nana. Hello mama, kumusta kayo dita? Kaawit ko ba di pod ospital, iho? Di mo baybay ang tinegosyo dita. Sikan, di makam mo. Apay mama, anyat na pasamakan ka. Na-stroke ka, iho.
Adapay nasarakan ti doktor sa bali ang sakit ko. Cancer ka no. Anya? Mama, agpaimbag ka nga rod. Panaglit na kat saan ang agpayag. Ay, kaya't kung tiagina na. Nasakit unay day ti cancer ko. Di kayag saw iti kasta, mama. May mayatan nga ginanak. Ngam tiagi tortur kay tinasakit. O sige, umayak to dita, mama. Day tapay negosyo ti asikaso ang iho. Kukam day ta, iso asaan mo abaybayan. Ala, kastan iho, bye. Sarong karak tumit lang ijay ni mama. Ada cancer ni Madam Kunam? Sir? Uwan ka naman ha. Nakaaron san ti marikrik na na, takayat napayan ti agina na. Ay, kaasimot nga rod. Ani Madam no kasta. Idi pa yung adda marikrik na na. Ngam di na yung kan kano. Iso ti may sana panan na iji Amerika. Napnapan mo't idi itigayom na a doktor. Ang napanday di a doktor na iji Amerika. Kasla kasta tinangag ko nga imbaga idi ni Madam. Kaasi ni mama. Kaya't nakanupayin at talaga ti agina na. Ay, kasta samot ti marigatan nga agiturtured iti sakit, sir. Kayat dan ti agina na. Kunak ama panak ijay. Nangim ko na namit ajak pampanawan ti factory. Giselle, utangak man di kwartam tapag negosyo. Pagadal ko tinakay sangratan day dya kwarta man ang sana pag negosyo. Ang mga nusan pa ngagbalegi. Apay ko maasaan ngagbaligi ngay. Indulin min kanina ng ijabang ko. Saan ko maama-withdraw aging gaajak agadal manang. Ijay bangko maturog ti kwarta. Ngam no pag negosyo, umado. Ijay bang ko, safety kwarta manang. Ngam no mairwar, di mo amo na niya pa iti pakay gastusan na. Pag negosyo nga rod, saan ko abasta gastusan? Nabaybayag ka nga agtrab-trabaho, apay adi ka nakaornong iti pag negosyo. Ikondisyon mo ti lugan, Kiko. Adayo ti papanantayin tong bigat. Ha? Papananta ka di, sir. Intay di lugar da Giselle. Anya? Apay ang mapantay di lugar da something. Jak kayat nga awagam iti something ni Giselle. Ah. Isunto ti amom numasawa. Asawaham ni Giselle, sir. Nakaskas daw aya. Ay ayatak ni Giselle. Nagpintas. Kaya nagsingpet. Ay, sabagay. Nuki na pintas. Awan makunak. Tanapintas mat at talaga. Numat kinasingpait. Nasingpet at talaga. Ala, agsagana ka. Agbiyahe tayong tong bigat. Adamat nagsardeng alugan iti batog ti tiyangge. Siripag man iti tawa. Ha? Adda dim saag anak gwapo a lalaki. Ni, nagdamag samat ta intududa dito'y. Asino nga taday jay nagtar a lalaki? Ha? Umay samat dito'y. Ay, agpapintasak tap no mapansin nak. Ay, ayan tay lipstick kan pulpos kon. Daras, sakbay ang makadanan dito'y. Nay. Apay ang matartaranta ka na pandita sango ti dakkel asarming anak ko. Di kay tumagarin nanang. Adda umay asang ahilik. Agpapintasak. Apo! Po! Asino nga taday ta? Umayak man ako! Mabitlaan tay nakitaan no asinaw. Asino kayo ka di, sir? Anya ti masapulyo? Anya ka di day jay, sir? Ay no, nagtarkit din na lalaki. Dito'y ka diti balay da Giselle? Giselle? Apay ka din ni Giselle. Anya ti masapulyo kan kuana. Kaya't ko makasarita dagiti dadakkel na, miss. Siyak ti inana, sir. Apay ka di. Umunag kayo. Tadito'y tayo unag nga agsasarita. Agyamanak, nana.
Anya ka diti pagsaritaan tayo, sir. Siyak ni Jobert, nana. Apay adyak makita ni Giselle. Kailiw ko unay. Ay, mabiitlaan tapok kawak ti tatawa. Aglablaba nga men di talikod ti balay. Mabiitlaan, sir. Giselle, umay ka man anak ko. Adda sa nga ilim. Tatang, adda di nang sikog kini Giselle. Adda ije balay. Ay, ayan tay sumilap abunang kaw. Ay, Apay, dangran nyo, tatang. Ah. Ay na, nagdaer a lalaki. Kanada nagpinta sa kotse na. apay nga imay dito'y balay, ha? Umay nan samat isarsarak ti karadkad na. Nagdaer, tatang. Nataer kalaan nataer. Kadno ginundawayan na ti kapsat mau. Ay, syakla ko mati adda kas jay kataer a boyfriend na. Ay, unayin aya. No agkam-kam maliday jay alalaki. Makita na. Ayan day jay alalaki, ha? Ayan na. Saan ka nga gar-aramid lakay? Iso nga imay, takailiw na kano ni Giselle. Kayat na nga ikasar di anak ta. Kat iso da ita ti pagsasaritaan tayo. Imbaga na day ta. Puno ka din day ta. Mabalin apod ngaw. Ano saan? Apay nga rod ang nagturod nga imay dito'y balay. Sinapsapol na pa ito'y balay tayo. Ay, saan lang nga agkam-kam maliday jay alalaki. Tama nga no saanan ang makasubla jay Manila. Ay, day talapudot ti ulom ti agado. Jay kit di pagsayaatan di anak mo ti panunutom. Pagkasaram kit di ida, nulakot na pudno day di alalaki kan ni Giselle. Naimbaga malam nyo, tata. Siyak ni Jobert. Ti anak ti amo ni Giselle iji Manila. Kaya't ko dumawat iti pamakawan iti inaramid ko ti anak yaw. No sikat tinangid dadanas iti anak ko. Anya ita ti gagaram. Tapay nga imay ka. Kaya't ko kumaadawatan ti mamalubos yo. Ikasar ko kuman ni Giselle, tata. Sika, Giselle. Kaya't mo ka de nga agkasar kayo iti daytoy alalaki. Iso ti ama ti sikog ko, tatang. Saan ka di arumbang agkasar kami? No kasta. Ay ayatam daytoy alalaki. Uwan, tatang. Sikabat lalaki. Ay ayatam kadimat laang ti anak ko. Uwan, tata. Iso kaya't kung agkasar kamin. Kaya't pagtutulagan tayo itan. No kaano ti panagkalay sa amin. Sige. Agyaman ak unay kada kayo, tata. Talagang asawa akong ti anak yo. Basta ikarem. Adi mo paldaangan ti anak ko. Uwan, tatang. Ken pagadalak to pa ni Giselle. No kaya't na nga ituloy ti agadal. Nanang, apay ang masapul nga ibatidak dito ayan dalola, Levi. Amuyo matanaungat. Pasensya ka na, anak ko. Saan nga minakayat ni uncle mo ako muyog kakada kami? Iso nga ibati ka pailaang dito'y Sana bale, kanayon kan tungaw may sarungkaran. Ikarik daytaan Pangaasim ko ma, di nakibati, di nakpanawan. Pasensya kan anak ko. Amok, di nakabaybayan ni Lolam. Naungat laang. Ngampatya ka di nakabaybayan. Gaputadda ka iti puder na. Anya, matanti kastoy agasat ko. Siyak ti agsagaba. Gapoy ti panagsinayo ka ni tatang. Usno ko pansina anak ko. Kasla madudog ti puso. Gapo ka dagitang ibagbagam. Sige, panawan ka dito. Inakasarita ni Lolam. Kalpasan na. Agawid ak tumatan iti balay mika ni Uncle mo Anardo. Laglagi pa nga ipatpatag ka. Sina anak ko. Kastoy kadilatan anak ka. Ibatim latan dito'y balay akas laawan anyaman na ti anak mo.
Amok asan yo abaybayan ni Sheena, nanang. Iso nga ibatik pailaang kada kayo. Amumat nga awan permanente a pagsapula. Saan ko ang mapaadal ti anak mo? Di kay agdanag, nanang. Siyakmat lang timang paadal kan ko, ana. Tinapatag kat makipagnaid pailaang dito'y balayo. Sige, ibati kong ti anak ko kada kayo, nanang, Di yo ko mabaybayan. Makamuka. Ngam siguradom laang asuportara mo lang. Saan ko a responsibilidad timang suportakan ko na? Ikarik day tananang. Kan inakmat kasarita ni Sator. Tapno dwa kami amang suporta ka ni Sheena nga anak mi. Apay akas din kinapasamak. Siyak tiyag sagaba. Gapoy ti panagsina dagiti dadakkel ko. Oh, insan. Apay nagsangsangit ka? Abda ka di parikot mo? Si kamat gayam, insan Jikoy. Pasensya ka no agsangsangitak. Maladingitan ak ngamin. Gapo iti pan nakarakrak ti pamilyami. Nagsinan dagiti dadakkel ko. Adidag man na pinanunot. Kaste ka di talaga tigasat ko. Di ka nagsangit, Sheena. Adak lang dito'y parakin ka. Inarakop nak, insan. Di mo kumaikan iti sabali akay papananti pa nangarakop ko kan ka. Masya na kami nunay kan ka, insan. Iso na arakop ka. Agyaman nak, insan. Ngam sana na masapol nga rakupan nak. Sige, mapantay ti sirok ti mangga. Mabilag tangamin dito nagtugawan ta. Nakarubwat akon, Mari Diana. Intan, ang mga numala daw ta iti birthday party a papananta. Ay, saan ta amala daw gaputan na sa papaymat? Ay, wun gayam. Asino nga'y ti kadwa ti apo kum amabati dito'y balayaw. Sapay babae pa'y mga raud. Ay, katawan gaputa dudua kami mula ang agnanaw ditaw. Kabailan na tagmay maysa. Iso nga awan rumbang a pagdanagam. Ala, intakiday ni. Anya nga tano, ikuyog talaangan. Sana balay, apo ti may sa akumari tatiag birthday. Ay nasa anon. Iso, pa'y ngay aywanak no ikuyog ta. Ibati talatan dito'y balay ngagmay maysa. Dakulan ni Sheena, kabailan nan nga aywanan ti baghina. Anya? Awatam da ito'y kaanakan. Ipalutom ka ni Lola, masidaon nyo, Juan. Agyaman na, kanti. Ipalutok to ka ni Lola intun sumangmat. Anya? Awan pa'y laang ni nanan? Idinto ta sumipngatan? Apay, sa dino ka di manan tinapanan na. Imbaga na kadikan ka? Saan, anti? Ngam rimwarda ka ni Lola Diana, kumari na kano. Ay, unay mo ni nanang. Inaramid na latagayam ti madi nga aramid na, nga oray addakan dito'y balayda. Anti? Ala, umay ka. Sumrek ta di ta balay. Taagloto ta, para iti pangrabyam. Agyaman na, kanti. Ay, talaga ngamin ang mabisina kon. Innapoy lang tinaluto. Isu lang tinloto ni Lola, sakbay apim manaw. Ay, unay matan ni nanang. Itay pa'y lagayam agsapa apim manaw dito'y balay. Kaasi ka mo't kaanakan. O sige, ilutuan ka pa'y, sakbay nga agawid ak. Agyamanak, anti. Kita Marilebe, nagadaw dagiti sa nga ilida nga ubay. Sigurado nga ag-enjoy ko man ni Sheena no ingkuyog mau. Ay na, agyan latanday jay ije balay. Iso pa'y ngay aywanak. Umay kakitin, intaag salan.
Agsasalang dagiti kukumari ta. Sige, no dahil tati kayat daw. Inta nga rodaan. Amo ka makasalsala ka una yan. Husto ka, kumaray. Talaga akayat kun ti agsala. Gaputa daytoy ti imayak ditoy. Naglaing ka nga may mga pakanyak sa tur? Apay, awan ka di matibasol mo no apay anaya dayo kadata ni Sheena? Di nakpabasulan. Gaputa si katiim mo na anangaramid iti madi. Makitam ti mapaspasamak itagan kwa na. Mabat-bating agmaymay sa ije balay ti inam aman nugal. Kat, basol ko ka dilaang dayta? Apay nga ron, asaan mo ang mapansukunan kat makipagnaad kan ka, alaman? Saan pa'y nga ita? Ngam talaga kastanto ti aramidak. Nagado arason mo. Ngam kinapudno na, saan mat akaya ti kadendennam nga iyawid mo ti anak ta, tapno makipagnaad kada kayo. Huston! Di naksurunan. Tamangan numakabil ka. Padasem ata idarom ka. Alamisan dito'y ro, Arlene. Kanya ka di pa'y lang ter aramidam dito'y. Nardo, Apay ngagsangit ka. Anda parikot. masyanak lang amin ka ni Sheena ang anak ko. Kanayon nga agmay sa ija balay. Amang ankit din no dadakas ang mapasamak kan ko ano kanayon na kasadyay. Kahit, anya ti kahit mong ibaga. Nardo, numabalin. Di mo nituloy ti kayat mo asawan na. Diyak kayat nga da sa bali at tao ang makipagnaid ka dati dito'y balay. Nawatam. Saan mat asabali at tao ni Sheena? Gaputa anak ko mat. Di mat, imbagam iti nga amin anapatag kanya. Kat ipatag mo mat. No ipilit mo ti kayat mo. Agsinatalangan. Ibatim to kanyak ti anak ta. Inton maipas ngay mo. Diyak kayat tinatangkan ti ulo na. Nang ibigin kita, marami ang nagtaka. May nagsabi na bulag daw ang aking mata. Edna, Nasaya ta simmangpet kayo nanang. Agawid akmatan. kat nagkuna ngamin nga orayan naksika, Edna. Apay, adda ka di arak nga awit mo. Ay na, nanang, day talati amuyo. Arak lata ti sapulan nyo. Kat anya nga ron ti kaadam dito'y balay. Inlutwak ni Sheena iti makan. Naiturog na matan. Iso ama-ama kakamang panaw kenkwa ng agmaymay sa. Anya, ay na Edna, kabailan ni Sheena tagmaymay sa dito'y. Kanayon to, pa'y amabat-bati dito'y. Ngamasang putak matlata na sayat. Laglagi pa nyo nga intalag kada kayo ni Manang Lainey. Iso adiyorum ba nga baybayan? Amom, Edna, saan ko a responsibilidad day tanga ubeng? Iso adi ka kumaagsaw iti kasta kanya. Anya? Inayaban na kumaa. Nagmay sa kagaman na turog dito'y balayo idirabi, insan. Mabainak mat insan Jikoy. Saan mo mat nga obligasyon timang bantay kanyak? Awan parikot kanyak, insan. Inton maminsan, umainak to ayaban ha. Amangan ngamin no adda luko-luko a tao. Ket pagang angawan na ka. Di na kumamat abut-but ngan, insan. Sapay ka na yun nga ibatinak ni Lola dito balay. Saan ka abut-but ngan, insan? Ibagbagak lang tipod no. Nasayatan na danon kayo pa dito'y balayo, nanang. At na napatag nga ibagak. Apay, anya ti ibagam. Ala, agawaam nga ibaga, gaputa ang mga numaladawak iti pagna. At iti kwarta. Para kada kayo kan ni Sheena, ang anak ko. Ay na, daytaman ti kayat ko. Rumbang laang amang tad ka iti igatang mi iti kanan bikin ni Sheena.
Unanang, awan parikot iti dayta. Ngam aywanan yu kumamat ti apo ko yo. Di yu kumamat pampanawan dito'y balay yung agmaymaysa. Nang runa iti rabi. Day talagayam. Di ka agdanag. Manipod ita. Saan kun apanawan ti apo ko ngagmaymaysa dito'y balay. Agyamanak nga ron no kasta, nanang. Sige nga rod. Agpakada akon. Nala, ket agyamanak manan iti inted mo a kwarta. Inton sumarunaw ti pannakisaritam iti anak mo. Gaputan na pan iti pagadalan. Well, nanang. Sige. Patuloy akon. Sige. Anya katasanan. Rumwarak kidain. Addan pakisugal ko. Kan pagpasikat ko kadagiti gagayim ko. Igatangak tulatan ni Sheena iti may sa biskwit ken Diyos. Sigurado amaragsakan nun dayjay. Tatang, nasayata nakita kayo dito'y dalan. Kailiw kayo una yan. Arakupan kayo man. Ay na, Sheena, anak ko. Ngam, ni. Apay amagmagna ka. Nang tedakpat kaninanang iti allowance yu iti kalman. Tsaka mo kasta tatang. Magmagnak gaputawan inted ni Lola apagpletek. Ano niya? Saan na mabalin ti kasta? Delikado ti magmagna, anak. Nang runa itikaskan ka. Apay, naibus nga tan adagos ti kwarta nga inted ko kanilolam? Tsaka mo tatang. Basta ingatangan nak ni Lola iti kalman iti may sa biskwit kan juice. Iso ti binalon ko itay. Ano niya? Ala, aglugan kan nga agawid. Ikkan ka iti pagpletem. Kasaritak to ni Lolam, maipapanit detoy. Saanan tatang? Amangan noong tanak ni Lola no aramidan nyo ti kasta. Alang harod, lumugan ka nga roden. At daytan ti jeep. Itad kunti pletem iti driver. Agyaman na, tatang. Anya ti ko nang bayaw? Nakitam amagmag na ni Sheena ang nagapu iti pagadalan da. Wan, kat masurunak iti inayo. Apay ang masuron ka. Naawan mat inted mo nga allowance ti anak mo. Kat nunang tedak iti 2,000. Ngam, apay anagnag na ti anak ko. Amangan nga ron no napanmanin insugal ni nanang ti kwarta. Kastamot ti atap ko. Isu akasaritam ni nanang. Gaputa talaga ang makaungungatak. Ay,